Muola twina keo kwenda uitwa ni nyuma shabiki maitu madanyani wa Omondi. Isla page ni tu ya Facebook ya DNFM wa siwi tu vina witu endea na kondomi ya mautumani ombe na ninguido wa jende ya na omakunikela niga natuli kimbini wa siuki na mbiyo tumanya vamana kuisla Simoni mwedukisia ende wa suwa tuite ati masindelesie ni mutwae bandu ba miaka 5 na kuma na twawa my mother in law suni nyawa mome nda mbenda nda kana kala na toiwe nako oni mwetu unenete na kasia itina wagusia kana ka Keli na mume wake inya aisie tika mwanae akana yasinya gatinda ona amwitete masitwa ai tewe kila kimwe kali tebe undo wakumisa na kila binda watu ya mume loa undo inya omukua kana omutreat ya mume amwya ninya ngotwaite ndo twaite ni nyinya wakwa na ya sekila binda tali mume mathame mai magage bandu bangi amwya baimana maudhama ni mind na igaloba compound ni ya ile wake sio na ndenda aithi odhoko manza bandu basa yakolete undo aite undo muninga de stress mbingi no kwenda umanya undo otonya kuteleka na siuki amunde na yayo no ikonete maundo tu o masi na mother in law ni magodeto nene wa makanene wa na makanene wa oaite kumela watu na kana inya the mother in law ndahamwenda onandaenda akana na yaseni mwakia siaka na Keli yuna mume wake omutwaite na inya aziona kana tika mume wasu nika kondo kongi yuka imagine ni mutwae na ngesia kana my mother in law ayasia kau na tika mwana wa kau no manza walaindi o kabia na yu yasia owo ndeka na mondo asuo nde edite o ayomesia nondo uwa kwidwa no kwenda utwae yeza kila binda atavya mume amwya ni wo mutwaite ndatwaito ni the mother in law na gazama sunduni nguo wininga stress mbingi muno nondo wakwidwa mother in law ndambenda compound ni ya kendele unungwika na undo ola uende na undia motwe ningwe na niga natwamba otumwani mono yulo wa muzio o nondo wakwidwa kusema no kweli wi mutwae bando kethya utekwenda kana boka na utemu yani ono tondo ida wi ukwata nesa kuya wi da wi anokela nondo o unamosa uni ongwenda tusiania nikana wi ni twa matele sia niwe wa ndo mayazi as long as mweme undana thina naku hasu angene ati lakini no uye ukabone abandu wesikana iyo mother in law nde ukwena mundo sini muwene yana ke mundo zumutinda na ke nondo yazi onandende kana ayo thoko mabaza wendi wake ni ayo thoko mabaza nikana umana family lakini yasia mother in law ndenda ayo thoko maka umalo ni kwe wakibetikila watu yitikio yazi baima sito mother in law utamwita ona umwita malaya ayo kolete stress undo kana na go ata nondo no monenga stress